hagguga hodwerinna malamek kuruma rasara kuruma kiden iswe dia ummettoge sama kan hinga furigoy de me ummatoge sama me hun hegota kanta kurum ai hasako mushrikun rasulullah sallallahu alaihi wasallam me malamek kuruma rasara kurum egotum mi wardan asanna nikka zaqqum ge wahaka ket qur'anuga bayan kore bunima abu jahul men makka geruge mushrikuge bodetin bikam malamek korikam emun hedikam wani mi batara kadurachi genessa mi bunani ekakone koba zaggum rah badan aad badar malama tak den egota malamek ko famiyoti ehla ke duega rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi dimawani makka ge berune handawani mi dimawani abu jahul ya ruliyara gannegen kay kalifan dawat devvati ruliyara gannegen mi bunani rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimay e muhammad e kalifan neenge hetimanne kaaku kan khadegfa nege timanne ka kukan makka kori emme izzetteri anal azizul karime emme izzetteri ma miha timanne kayfana timanne ka kukan nege niye den allah subhanahu wa taala mi kalege buni bahar raddu devva mi qiyamet doga ene kanta korabwane goy bayan korabwa mi ayatake bawalaban eyataga mi onnani inna shajarata zaqqum gas dannaye inna shajarata zaqqum ta'amul athim ei aniyaverin doguverin mi faafverin maki narakaga ahulverin khane khanaye ta'ame emihunge khanaye kal muhul yaghli fil butun et kema kinawani enage banduga eti mi tekundi kekehen kekene tekundi kekege durinda kekene kagaliyil hamim den e keke go sifa korabani fen kekigen e keke go toshe boki jahan mi kekeninu e gotan enega banduga zakkum kema eti kekene war ven hunnan eti kekene kagaliyil hamim den enen adi kinen hada ame kon kekeni kine khuzuhu den wahi korabani khuzuhu ena hifashe fa'atiluhu ila sawa'il jahim koppam fa'atiluhu ena fahatun koppam anambune koppam galuwamu ane narakage medak gendashe emmena fennane narakage medak gendashe summa den yafa subbu fawqa ra'sihi den enage boluge matin alalashe min azabil hamim hunu fenuge azab koppam nikamedi koffa koppam men fahatun koppam engos narakage medal laafa enage bomatin hunu fenuge azab alalashe den yafahu ene bunevene zuq rahade keshe innaka antal azizul karim kaleti emme izzetteri ma mihanu edon kay malak kurinu he wagish asa ane zaquma behegotu kay bunimen nu he timannaki kalifana dinegeni timannaki emme izzetteri mi emme gadarveri mihaye anal azizul karime emme man emme gadarveri mihaye timannaki medu ega rahade ke ehma mi shifa adi miga waran ehinka tankola ama faha kollam beenonge ei mi miyok islami gotuga wahaka kiyadi fenneru ginnani eneke den war fokkiya miheko eden war gina dintawge ya ki wattargo foitta war gina fokkiya mihe mira bani timanna den hen olefa qur'an kiya hi vejjem ege kushagaichi hode toya kommegas ek huiketo ege onnani balam ve den ena bonani timanna e fokki balafa ena haram vi kandattak terega ekkamaki mi challenge mihar miyanni midaneta miyani kame kurashe nukurevene ekama kurevene gwevves dakka na qur'an mennani abu jahal men narake wannane wa kyachi moti tado miges mitagas mennani ene kanta kurevene got eradi duniyage putte amane du timanna islam wiye buninawas qur'an do kurita ane bunanya do guvita em bunagot bi ekamako ene kanta kenno kurevene enama kafare gotuga mushrik gotuge maruvigen diyei ekama kos enen ote chance devva wes ene ekan egotaka purevene jaage no devya Allah subhanahu ene ka noi ene islam viruga ena bunani timanne warfa kurun kamike ei qur'anu challenge difa ekam e chance wes difa ekam menne pureve
medum saga Quran gannani timan ane mu'minu alanta konna mu'minu imami mistakonna emme me kikema adavet terivani kombayke yahudin adives egotu sheyot miyadu vesama miyadu miharuga halata belias Palestina konka aniyata kemen edeni emme adavet ter miyadu es eru es abadu es qiyamata hamme daante mis nodko ba Quran ge gotan hamonna emme adavet ter bayki yahudin kaman waki malame Quran prostas Quran mikaka story tan harmin inhama jihilagen tibenvi sabitu inshallah madema emon egara hadeken فاقصص القصص لعلهم يتفكرون